Dobrodošli na vlogo. Seveda sem pozabila narediti intro, tako da ga delam zdaj v prihodnosti. Pokazala vam moram še par računov, domov sem šla, tako da boste videli mačka, pa dosti različnih stvari, tako da upam, da boste uživali, tako da kar gremo k vlogu. Čau, čau. Ok, nov račun, bomo dali v mapico 11:40. Ok, da vidimo, koliko kreme še not, ker zdaj pač ne gre skoraj nič. Wow. To je ful. Oh my god. Ne vem, kako naj zdaj to zaprem. Probala bolj dol. Se mi zdi, da za ene 3-krat še bo. Ziher se kaj boljšega ne, da sem trenutno nimam onih sponkic. Avta nisem vozila že več kot en teden, še sneg imam gor, shit. Največji problem je, da nimam ventilacije še vedno. Ok, čas je, da grem v Mr. Pet, da kupim za mačka stvari in pol domov. Ura je 5, upam, da se ne bo šiper usile. Moram iti, drug teden se moram naročiti za popravilo teh ventilatorjev, obvezno. Se vidimo, vam pokažem pol doma, kaj sem kupila za mačka. Iščem Into the Wild. Kje pa je? Jaz sem doma, zebe me, 2 uri vožnje po mrazu, ni glih fajn, tako da sploh ne čutim prstov na noge. Lačna sem, ura je 7, nisem še nič jedla dan, sam zeleni čaj sem pila. Mislim, da me pica čaka in pol gremo v bano, 100%. Nareč se pa kopam, ko domov prijem, ker v Ljubljani nimam banje. Se veselim, da mačka vidim. Yes! When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I. Na WC-ju nima mera. A sem lahko na WC-ju? Malo privatnosti, zasebnosti, hvala. Bom pokazala, kaj sem kupila. Bom pokazala. Ja. Ok, najprej nov WC. Ti je všeč? Ti je všeč nov WC? Kupila smo tudi miške, samo ga ful ne zanimajo. Lejko isti mut je kar kot ti. Ej, so isti mačke kot ti. Tak default maček si, a ne? Le? Ti si skor ti, no. To ga ne zanima, ok? To ga bolj zanima. Torej, kupila sem še priboljške, te so mu dosti všeč. Vse to sem kupila v Mr. Petu. Potem sem kupila eno igračko z mačjo meto. Taka muca. Tamle. Da se zdrugiraj. Ok, to mu je očitno bolj všeč kot miške. WC je tak, da je na sito. To pomeni, roli poli meč kot motiš, ne morem te ne pobožati. Igraj se s tem, ja. Da ima sito, da v bistvu sam dvigneš in pol imaš tukaj 2 posodi in presuješ, v glavnem. Očitno mu je všeč. Gremo naprej. Kupila sem 2 vreči peska.
upam, da sta kul, izgledata v redu. Pa sem pa še kupila Taste of the Wild hrano za mačke. Nisem upala več kupiti, zato ker je ta mali mulc zakompliciran malo, ali? Si ti taki mali zakompliciranček, niš ti vsega, ali? Ti vse všeč, kar sem kupila, ali? Ja. Ti mali muci. Priden. Upam, da boš jedel to hrano, ker je bila 16 €, ali? WC bo sigurno imel rad, ker se takoj navade na WC, ali? Ti imaš navadnega reci. Kaka rola bola je ta muc moj. Pa če ste opazili, ima neko pikico na oki, kje si tako pegico ima, ampak vse je kul. Ej, kaži pegico. Taki posebni si ti, ali? Imaš pegico. Da te ne moramo zamešati s katerim drugim tigrastim mucem, ko jih je toliko. A zdaj boš vse pokazal, kar znaš. Pokaži pegico. Lega, daj malo mir. Še lahko pol sekunde mir. A preskakuješ ovire, kak je fan. Smotiko. Ok, dajmo pred to dodobiti. Kak sovražim, ko je nekaj tak ful zalimano gor. Oj. Aha. Ok, vzamem nazaj. Gre kar v redu to. Čakaj, rabim 2 roke. No, zdaj se pa še z miško igra. Zdaj se z miško igraš. Tako da veš, da te snemam, a? Kako lepo jutro je, snežno jutro smo se sputili, ha? A smo se sputili v snežno jutro? Wow. Smo spankala mi dva fajno. Ko pa je? A je konc? A mrtva miska? A mrtva miska? You killed the mouse! You killed the mouse! Si nadzorni? A si nadzorni? A nadziraš sesalc? Kak je lepo! It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. Prispela sem v Ljubljano, ura je 2. Zdaj bom pa posnela, kako hitre razpakiram. Hočem posneti zato, da bom res vse v enem kosu razpakirala, ker fulkrat se zgodi, da začnem pakirati in pol vmes se za računalnik sedem in sem tako pol ure na računalniku in sem fuck, jaz moram razpakirati. Tako da, dajmo posneti, da bom bolj hitra. Priboljški za Rukija, ker naš maček jih noče jesti. Ok, naredimo en hiter domač hol. Tukaj imam burek,
Domač burek, pica ni domača, ampak pač sem jo dobila zraven. Pasulj od Ome in dedana. Zelen čaj sem si prinesla, ker mi ga je zmanjkalo in sem doma imela. Kremni sir, kruh, priliza solato, novo ena argeta, polovico glave zelja, tu imam pa še naribano. Da najprej bom to porabila, pomaranče, goveje kocke, tu mi mama kar nekaj random stvari zraven, limona in čebula, slanina, kar ogromen kos, pa sir. Ja, pa še domač kis v tej flaši. In pistacije, te mi je pa brat dal. Evo, popravila sem tripod, uspelo mi je dobiti en pokrovček dol in sem zategnala in zdaj gre spet na trdo. Na tej strani, lahko vidite, sem probala, ni šlo, na tej pa šlo, po moje sem na tej strani šrafek, nisem sure. Jej, ne rabim mnogo kupiti, ful dobro. Malo te čaje presud, ker imam v enih pač čist malo, v enem imam pa polno. Tako da bom vse v eno presula. Evo, kosilo je pica danes. Glih sem se razpakirala, se zrihtala, sem si dala na hitro v pečico, da se zagreje in to bo danes moje kosilo. Tu imam pa še nek kečap, ki sem ga najdla v hladilniku, sem si ga enkrat shranila. Danes imamo pa sonček, dobro jutro. Kar čizgar potegnila, da bo svetlo. Je pa mrzlo danes, mislim, da je -11 bilo zjutraj. Čudovito. Tu še malo sonca na mojo sliko sije, ki sem jo končno dokončala. Evo, ostala sem ob 11, malo prej v bistvu. Napredek. Napredek vam jaz rečem. Zdaj pa veselo na delu. Pošter si hočem umiti, tako da gledam videe, ko ga umiti, da ga ne uničim. Po noči se fulkrat znojim, pa ne, ker mi je vroče, ampak ne vem točno, kaj je problem. Sem že brala na internetu in lahko je stres, lahko je kaj drugega. Ja, ni od vročine, pač da bi mi bilo vroče. Kaj roki, je mrzlo danes zunaj? -11 je bilo zjutraj. Ja. Kako lepe ocke imaš. Take modro-zelene danes gledajo. O, ti lepotko moj. Vesela, da mi je uspelo ta tripod popraviti oziroma zašrafati. Da ni treba noga kupiti, ker šparamo, a ne. Dolžna sem vam še en račun iz Mr. Peta, ga bom kar najdla v denarnici, sem da se s kremo namažem, ker sem si glih umila obraz. Ruki me je obiskal danes jutro. A mrzlo, a ne? Pošter sem dala prat, pol bom pa še posteljnino, ampak najprej sem hodila pošter dati, dala sem ga na 30, na občutljivo, da je manj obratov in ja, upam, da bo vse kul, če ne pač, no. V bistvu sem ga prvič dala prat, odkar ga imam, to je pa zdaj, mislim, da 3 leta, če ne celo 4. Slava. Ta krema, ko sem jo odrezala. Evo, jo uporabljam, čisto v redu, se ni izsušila ali pa kaj. Zdaj se bom pa lotila odpisovanja na mail in Instagram. Tega se jaz ful težko lotim, ampak moram. Tako da bom si naredila časovnico oziroma časovnik za ene 25 minut, 30 minut bomo videli in bom odgovorila na maile in Instagram. Sporočila. Ok, se vidimo pa. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't, and I should let it be. But I'm gonna dive into you, and maybe I'll drown, but what can I do?
then it would be alright to let me down. Rather we try than. Evo 25 minut in sem odpisala na večino stvari. Torej moj cilj, kot sem rekla, je, da redno odpisujem, najkasneje v 2 tednih. Upam, da mi rata ni bilo tako hudo, samo pač spraviti se moraš, a ne. Včasih moraš narediti nekaj, kar se ti res ne da in se pol ful boljše počutiš in greš naprej. Let's go! Evo, pošter sem umila. Ni čisto, ko sem mislila, da bo, ampak okej. Ne bo, prala sem ga na 30 na občutljivo in pol sem ga dala še na 1000 obratov ožet. Zdaj ga bom pa tu dala sušiti na to sušilo pa radiator spotek, da se upam, da čim prej posuši. Bomo videli. To je to. Torej, Mr. Pet je bil 66,13 €. Ampak sem res ful stvari kupila, tako da bomo zračunali, a ne? Pa dali v mojo beležko. Evo, par iger sem igrala z Majo, zdaj si grem pa glavo prat. V bistvu sem bila že ful produktivna. Odpisala sem na sporočila, dala sem prat posteljnino, pošter, kaj še, vadila sem Valorant, torej igrice sem igrala. Danes sem se malo bolj zgodaj zbudila in upam, da mi bo še naprej tako ratovala, tako da grem si umiti glavo, da se lahko bolj spravim, pa zgleda malo bolj normalno. Danes ne vem, če bom kaj kuhala, ker imam ful stvari od doma, pasol imam in burek, tako da po moje, da mi ne bo treba kuhati. Glih editam vlog in me ful sprašujete, kjer program uporabljam za editanje. Uporabljam Sony Vegas Pro 15. To je sicer plačljiv program, tako da ne vem zdaj, kjeri so kaki boljši, ki niso plačljivi. Pa obstaja tudi ful boljša verzija, ne vem, 18 ali celo 19. Mislim, da 18, ampak jaz še nimam, ker sem malo lena. Tako da tukaj editam. Se mi zdi, da je dosti simpel, ni nič tako zakompliciranega, ampak ja, navaditi se moraš. Mogoče kak Movie Maker je zastonj, pa mogoče bolj enostavno, ne vem. Jaz pač tega uporabljam, ker sem najdla ful tutorialov na YouTubeu. Medtem ko bom editala, oziroma preden da bom editala, si bom nohte uredila, zato ker si jih nisem že ful cajta in so grdi. Ne vem, če bi glih rdečo danes naredila, zato ker planiram še nekaj slikati in ko slikam, nimam rada nalakiranih z močno barvo, ker se mi pol uniči. Tako da ali bom to malo bolj pinkish ali pa to kožno. Sam glih gledam, da ima ta neke vijolične bliščice, no zanimivo, ampak se bolj nagibam k tej barvi zdaj. Najprej si moram pa seveda popiliti malo nohte. Ful si rada nalakiram pred editanjem, ker dejansko ne neki butam z nohti nikamor, ampak jih lepo držim na tipkovnici, isto na miški. So I'm gonna dive into you. It doesn't even make sense why we try to fight it. Every time that we touch, the room caught on fire. We could blame it on the wine, but we know that we won't. Najprej si naredim podlago. S tem prozornim SE All-in-One lakom in pol barvo. Then you hand me these emotions, didn't want them, but I guess that I'm stuck with them. They could go away. Bom malo počakala, da se mi posuši. Glede na to, da so te laki bili tako ful poceni, niti nimajo firme. Predvidevam, da sem mogla dati tako 2 plasti. Bomo videli, no. Ni slabo, mogoče vseeno si bom naredila 2 te plasti, ampak ni bad. Evo, 2 plasti laka sta nanešeni, ni slabo za 2 plasti. Mogoče to roko pokažem, se ne vem. Tako da ja, končno imam spet nohte nalakirane, ful bolj se počutim tako malo bolj malenkost bolj ženstveno. V bistvu sem že dosti vloga zmontirala. Zdaj moram samo še dodati stvari, ki sem jih snemala danes, tako da zaenkrat imam 11 minut, mislim, da bo 21 minut dolg, upam. Dosti je mačkov not, upam, da ne o tej jezni, ampak tako je moje življenje, ne? Keep on talking to me. Don't you leave me by myself. Mislim, da je posteljnina suha, pošter je suh, tako da lahko preoblečem posteljo. Gospod drugi je tukaj. Jutri se bom pa lotila pospraviti stvari pod posteljo, zato da lahko te stvari dam pod posteljo, ker imam tukaj te green lemon in green cherry in pivo, mami moram malo pospraviti stvari pod posteljo. There's something
as we danced. It's you and midnight. Let's leave now and get undressed. Undressed. Look in my eyes and holding me close. I know you won't let me. Jaz ne morem verjeti, kako ogromen maček si ti, what? Pač, kaj? Ti, ko si Martinček, ti. Da vidimo, si debel. Ste ne več hranila, če si predebelčkan. Ja, ful je tudi kosmatkar, on je skozi zun, kolikor vem, tako da. Sploh pa te, ko sem risana, ko je tako mali, mi je ta ogromen. Si ti baj si. Ej. Ti bom samo še priboljške dala, nič več hrane, okej? Bajso. O, ker sonček je danes, a? Počasi bom pospravila te stvari, namasno bom že rekla. Kako fajn. In nazaj k montiranju vloga, let's go. Ok, nov dan, nov izziv, danes bomo pospravili izpod posle, da lahko dam večino stvari pod poslo. For the rest of the night until break of dawn, baby, it's the two of us. I know you won't let me down. Oh, I know you won't let me down. You won't let me down. Let me do things to you. Making sure you. Jaz sem čisto pozabila na te škornje. What? Večina stvari je dosti prašnih, tako da moram najprej to spucati pa pomesti. In a room of flashing lights, you pull me closer as we dance. As we dance. It's you and midnight. You know we could get undressed. Undressed. Look in my eyes and holding me close. I know you won't let me down. For the rest of the night until break of dawn, baby, it's the two of us. Prvič vidim Rukija na polici. A si sončiš ti? A si ti sončiš? Ja. Evo, Ruki je naredil premik na stol in se greje. Ko si topel, ko si črn. Ker vroč je. Bolj ko ne mi je ratalo. Piv še vedno nimam kam zadati, tako da mogoče bi jih tam spodkje dala, bom provala nekaj zrihtati. Evo, moje pivo je našlo svoj dom. Tukaj bo še zaenkrat smrekica, ki jo bom po moje jutr podrla. Mislim, pač odstranila bom vso to dekoracijo, tako da po moje bo še zadnjič tukaj in ja, pol bo vse malo bolj manj natrpano izgledalo. Tako. Kar nice, malo sem se znebila stvari, zdaj pa še pometem preostali del sobe. No, dajmo zdaj sešteti račune tega tedna. Torej, 66, 13 plus, to je iz Mr. Peta. Mercator 13,65 in dostava 11,40. Torej, to je strošek tega tedna. Zaradi Mr. Peta je kar visok, če ne bi bilo Mr. Peta, bi bilo 25 evrov, kar je kar ok. V bistvu, če bi res sam šla v trgovino, bi bilo 16 evrov, pa še nekaj, ampak ja. Taka je realnost, lahko da bi več porabila, če ne bi imela tega v mislih, ampak bomo videli drug teden. Sem se pa spomnila, da sem si izbrala ful nepraktičen mesec za šparati, ker si moram vinjeto kupiti konec meseca in to je 100 evrov, 110 se mi zdi. Ampak ja, je pa fajn malo videti, ko porabiš, tako včasih se neči zavedaš. Dobro, to je to. Se vidimo naslednjič. Missing someone.